Smomoza ubhekene nensizwa lo cha Mcineka uyabeka siyakuzwa ngabendala kodwa nakho kufanele ukwazi ukuphi udustbin weingane eseyizela amantombazana aseyizela ngoba azaliswa yithi wena yalathina abafana sihambe sizalisa amantombazana sihlukane nawo ukuphi udustbin wabo ngoba ndalo wena umthathile wamthathe ngenamntwana Mcineka lo wakho mawungahlukana naye divorce thina siyomthatha la ngaphandle simzalise futhi simenza umfazi wokuqala asinankinga thina futhi sebashona labo baba okuthiwa bayaphoxeka mawuthatha umfazi nomntwana abasekho sebashona nje iningi labo ikhathi ishintshile Mcineka ngicela ukuthi ungigethe lapho ngigethe Mcineka ukushintsha kwekhathi ngicela ukuthi uyale thina abafana ngoba sine mindset ukuthi masibona ingane yinhle la ngaphandle noma ipakile ube ne mindset ukuthi ufuna ukuyizalisa mawungaba nomntwana nayo le ngane sabheke ukuthi ithathwe ibe umfazi wokuqala uthini ke lapho Mcineka ngoba izoniwa yithi uwe futhi ophawulayo uyindoda ufana nathi kodwa yithi soningane so wena yalathina Mcineka lezi ngane enaqala azizaliswa izihlahla zizaliswa yithi amadoda nazo ziyafisa impela kuba abafazi bokuqala zingenabantwana kodwa akusenzeki yabona so ke sizobathatha ke Mcineka sizobathatha benabantwana sinankinga thina abanye sobathatha nje bayi nama qualities ongafunayo engihlonipha ephethe kahle ngibe lapha kwakhe ngiyamthatha asina choice maye wena cishe ngathi macingwane wena Mcineka so sorry man sorry sizobathatha benjalo bezela Nkosi yami Mcineka asina choice mfethu ngoba nani nini nishadileke nina ke nathatha abafazi abangenabantwana niyajola ngaphandle nishaya isikuni ngaphandle nizalisa ingane ngaphandle lezi esithi ke izathi zona zifuna ukuba abafazi bokuqala wena lezo khuluma ngazo seniyayizalisa ngaphandle yabo uyangetha lapho Mcineka